Pula ke tshegofatso e e amogelwang ke botlhe. E tlisa bontle jwa tlhago jo bo kgatlhisang. Fela bothata ke gore fa pula e ka tshologa thata, seo e ka nna kgwetlho go balemi ba ba jaaka Dan van der Merwe. The rain that we are receiving now is abnormal for this time of the year. Our average rainfall for November is something like 30 to 50 millimeters. In the catchment of the Mariko River, we had 80 millimeters up to 200 millimeters for the past 5 days. Seno se tlisa mathata. The wheat on the fields are worth millions of rands, and it must come in now for your cash flow. So your cash flow at the bank is exactly written to the point where you must get this harvest in to go on. So if the rain keeps on going, most of the farmers, the irrigation farmers having wheat on the fields, will have cash flow problems. Ebile go ketefatsa gore baagi ba fitlhelele ditirelo le go fitlhelela mafelo a mangwe. If there's power cuts, Eskom can't get to the proper location to fix the lines. We struggle with network signals and all of those stuff. Go lema le go kotula ke kgwetlho mo nakong eno ya dipula tse di maatla. Itumeleng ga jane SABC News, Mariko.